Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsanaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali a babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki a narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae manan. Ulit-ulitan na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayong matanag kalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, friend, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akot, idi pay la kumapinanawak. Ngam ipagpagapukla ang iti anak mi. Awen, maawatak di kahit mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi itikas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsable met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing ko nga aramidam. Ikam iti pagnakman day a Jason. Kinapod noon jak kumakayat maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod ket. Isu nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasaadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. Api napanaw mo ni Manong Jason, iti balayo. Wala din ko. Husto day di naramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga da sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumatlaang. Saan deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain na naliday ka, gapo tawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend.
Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san? Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mong tibagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo na di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrot ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Apay nga ta? Nay mo tunday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na nata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kastong unay ti panagayat na iti day alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaaddan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli manin ti sigod aragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak laang ti pudno, manang. Maragsak ka nakmat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan madakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy. Nagmayat ti pa nag-is-isam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din, bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pa'y laang. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat
Agchat-chat mutlakan ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod, kat adanam namakan kwa na. Aya, Iso nga rod a plano ka, nga agpudno kan kwa na, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagaam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnom kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamen akasla naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namas daaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado nga min ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso asaan kayo namas daaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Ama nga no ni Marvin ti talaga apara kan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adam damagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalay sa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Amangan ngamin no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na tika na yon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino kay mo ti mang papaisam kan ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na kaman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na panag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay na, nagasat ka. Ano bilang laing, friend? Apay anak ko nam daytan. Una, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita, pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talagaan na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karak man. Uy, talaga rin mo aran ti kinaturid mo, pare. Un pare. Kat ipudno kon talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na laan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakitak ngamin, nga adu dagiti babarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka.
Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. San lang asika, no di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko, kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ti impay ni Jason ken ni Rachel. Gapo iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngam awan tinaramidan na. Manu atawon tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudnumaten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas an napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak ng agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay lang kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikari ka, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wala nang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Si Goodmat, asaan ka akasta? Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak tagluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kamin. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang, uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga ti isip mo, sika, babae.
Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, ah. Anya ko mga itiilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan mo ti dakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon yun no bilang laeng. Maragsakan kami kit di Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manuatawan. I'm happy for you. Naimbang nga oras yun, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Ada siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no ada napatig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Kat agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Kat sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay, sapay la ko ma, tamaragsakan kayong agina, itibasit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaeng taadan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Idi rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko kita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa atao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makaamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa lang nga pagpanunutak nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa laeng. Nadlaw kon akurang laeng kat aramidan nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga mino masair. Makaamo no masair, basta para kanyak. Imbagak laeng dayjay, tapagsayaatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Anya ti kahit masawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektadon ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Ay, kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidak ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Kat amok akasta ka mat kanya ka. Iso apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti dayta ng bagam. Ngam lumabalin.
Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anay imbag para iti day na abanag. O sige, no day tati ko nama. Agpanunot ka pa'y nga rod ana imbag. Katsapay la ko ma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka met mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayaatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabaghem. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghem. Anya, agdandan na kayo ni Tidaya Marvin, friend. one friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, ingagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputaan mom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mat akasta? Unay kayo matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidaya Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana. Ang mga no isuman laengan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mukon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang laengan aramidem a lubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Ah? Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita apanawan. Man-manon ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay lang ti makaamukan ko na ha. Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adapay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan matgayam. Tadda ijay inuman anabarbarta. Anya? Ay, madanaaganak namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmay mesa. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laang sukunang. O sige, agan-anat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay am Marvin. Apay ngay itan akas jay mo't tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain, Marvin! Nay, apa tinong banak, Rachel. Kanya ti problema. Salud-sudang pay lang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa'y ti kastangan aramidam. Anya ka matan.
Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Nya ka lagi din na ya. Anya, pangasin, agawitan. Di mon orayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mat ti ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano abulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat na itoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging nga nakita ni Rachel, ti panagbabae na itoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan, imbagam kanyak nga umay kasukunan, gaputakas ta unay abartak nga. Ngamita, makitak pa'y ti kastangar aramidan, anya kamatan. Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya, pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mula ang Dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha, sa anak abulsak. Nakitak, Marvin! Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa dahi ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Ha? Uray kasano ti barta ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ang awan respeto may ti tao. Anya? Anya langan ti ibaga dagiti makaamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kid din ti aramidam. Am-am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi gapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laeng. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasya kanyak. Ay, kita maanak ko. Ang mga dikit di mat nipilpilitam laang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana, Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaasay gapulaeng kankwana. siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. No kastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adati saan mi apag kinaawatan.
Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko, Aramida. Basta agtali na at tinasayang at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang jebar. Hanggang di na usawan ha, mayatan. Anya? Isupay nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas tauna iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mo't dayta pare. Ang mga numauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpat ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. Sige hakid di mo't pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasayat ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuanang. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay, una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang arodan ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Angam saan mo kumamet nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray sumati nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan day dyan abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, Ah. maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, no daak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong da. Ha? Sika talaga. Katwan mat. No siya, saan nga umdas di tung pakin ungit laeng? Pagikarwat ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh. Tsak man amu iti day a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayaten na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amarmarwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amam, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenong mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ta ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na ita nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa?
Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa yasin mangpat, Marvin. Wan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa yung gayam asin mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pa'y laang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumot Saan akmat nga gungungat? Nabambanug na tao. Ngam kasta pa'y laang ti bagbagam. Alahos nun. Pasensya ka numan diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan, ta siya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pa'y laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan. Alahos nun. Sige nga Ruth, mapanakon. Mabit lang. Oh, apay akas ta tilangam friend. Kasla nagung nagtipampanunutem. Parikot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigo da kas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin, no amom asaan anasaya ater aramidon na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramidan na, kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon, no kasta ka na yun, friend. Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapoy ti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti gagayim ko. Anya. Mapan kami jelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa katrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduak. Narigat mo't mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unag ti balay. O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa'y naangam imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, nakla atak man iti nakita iti Facebook. Ha? Amok asaan mo pa'y nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, ti mangipakita kin ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Antay ta. Kita ti post anakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan ijay la union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. Saan akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen. Saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan da ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko.
Agsagana dayjay kanyak inton makawid. Ulbud talaga. Uy na, sapay la ko mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asi ka man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadag iti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook a nakatagkan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo a nagpost ni Darlene. Kat intag na paykan ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramidan ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaang tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ti kayat na, kat nasaya at latta, tilindanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene iti picture da. Kat dita, nakita ti gayem ni Rachel. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ne, naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Isu ngay maitay bigat dito balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impos ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Adda impos ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa ka ti minom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y ka. Sakit nakapublic. Adu ti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, noowan nakitak. Adtoy kitang daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti bara. Iso daytoy jay babae akadwam iti bara. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki.
Ha? Friend, awan tinaranyag amasakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartek tamabalin nga agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapu laeng kan ayat. makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya aya ti problemam kanyak. Apay akastamot ti ibagbagam. Anya, saludsodem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday ta kinababaerom. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka di ti balay. Mapan kahit ti ayan day Jaderlin. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nang itisyak. Sana ya? Nagadumot nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni manang mo Ariel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asaan mo't anapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No may papan iti sabali abanag, nalaing madjakabsat mo. Ang no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan ti bagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutam anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan nak. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayang kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng paraken kuana. No dikat, kinamaag. Unay kamutan, friend. Unay matdait na panagsasaom kanya akon. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din ti bagbagam. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay laang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo, takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak.
Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapi nanunot ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gaputa dangarod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramid kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak ka mo no apaya kastoy tirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak ka ba ilan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yun day ta panagayat. Isu ahos to ti ko na nagiti daduma. At isobra apanagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumagan ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat at tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay alawas. No, kailangan ka. Ngam no ibaga masaan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako unay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung mawagkan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin Dayjay, friend. Anya? Apay nga mawagkan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya nga'y tiinsong bat mo. Wan ko na saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack ammo talaga kan ka, Rachel. Jack ammo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin amaag gapulang iti dayjay a Marvin. Lipata mo dayjay a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao asaan mo't anapudnokan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramiden na no bilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko.
paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dya tinaisawang na. Kan maisa, husto mati inam. ha? Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti may sa alalaki, kat napod no ti panagayat na kan ka, saan na amaarami dagiti banag nga amon na apakasakitam. Auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ta ti masaksaktan? auntie, Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. awan anyaman na kunakmanan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay. Ngam nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublihan ta. Ipanaknag ka kun kati na pudno a panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan edenggen tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin, maipapan iti pictures a naipost iti Facebook. Ngem naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngem kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngem kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris, asaan anasaya tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam anapakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublian ta.
Ipanagnak ko kan ka. Tinapod mo panagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ta. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at da pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, nulakit din napod no ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayong pay. Oh, apay akasta ti langam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang ti bagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita. Ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana. Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mon dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Ngam, dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipateg mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din day pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam ken kuana. Asan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. day tangarod ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk-kwak laang ti bagik. Naibagak day takan kuana. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. In may gayam ni Marvin dito, naminsan nga aldaw manang.
Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti dayjay alalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan anak isinubyanon? Ay kahit nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Oh, di na idumduma ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak ang. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat, no ilimlimad mo manan, anak isinublan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayatin asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang, Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi, iso ajak pa yan masangot ti mapan makimisa. Alang nga rod, ingkayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kabsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Huwag nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni Manang Rachel? Ay, sapay la ko ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Huwag nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko mo ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaking ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la ko ma, tanalipatan nanday jay a Marvin. Huwag nga rod nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi. Gapo ta impaay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. One friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. When gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wan nga rod, friend. Nariknak itan, ana idumdumagayam tiragsak amarik na. Nuunaan nga ayatan ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki? Ay na, friend, panagkunak, saanan adumtang pay dayta. Inaklon kon iti bagik, nga awan gasat ko no may papan kan ayat.
di mo maibagaday ta. Ti kunamkit di, nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da, wano partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo, ang babaero mat dayjay a Marvin. Naibangal daw yun, nana. Ha, ay si kamot gayam, Rico. Wala na. Imayak, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha, No, okay lang kada kayo. ay awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag-apag nami kin ni Lisa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. At sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito'y balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga adda dito'y balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan nan tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu, busy ak. Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan at talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Urayak lata ko ma, aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarad kon ko na, ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan, ako musta? Wan Manong, idanon ko daytakan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kamtumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagi ti babay ti biag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanin nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may isa, awan pa'y planok ama addaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laeng. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan te seryetay wita alawas anapaulwan. Self
Love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay ita alawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga dayjay Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaki boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagiklaan ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Saan kumamot akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaem tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatem, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga ron. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal, iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimangpot kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adang amin na pananmi kinilisa agayem ko. Kasta ka de. Ay, saanon ang nakauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading Dona itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka de, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas na, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, anya, anak ko. Basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas na, no bilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unen, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madla sir-serbi ti biyag ko. Isong agbarta kaklatan. Aging gaam, malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti bagbagam, Apay ngamin aya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kwa na? Ha? Sino Rico? Je guwapong engineer?
Am mo matgayam. Kat, agayan ayat da ka din ka ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amo, ngaging gaita. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi di itulo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel, namuak ng agdat-daton ka no day ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanyak? Adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tang ibagbagang Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sa bali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel, Kat itata na amuam nga adagdat-daton kanyak. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mo, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa, amok ngamin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabalin na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwan gayam, Rachel. Kaya't ko lang salud-sudan kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamat lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jak pa'y amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipangay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko man, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasaya at no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una,
Ipurmaak man mo't itikas taunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si Kakit Dim at Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan ko na namat. Anya? Iso asarda nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsa ka na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang. Tadala tayo ti panunot ko ti panagdua-dua. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga ang mga no aramidan ng tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti day a tao. Gapo, iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may saka kadakwadan. Ha? Agtalag ka ni Rico. Ayatem kan ipatag mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. At ako man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Anya day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Ang amdo ibagam, asaan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No di kat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa bulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko na, o manugot ha. Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tanga insungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang agyaman, siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kamin kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa oray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybay Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma, taag talinaed kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan akmat unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunaklakit din, subyam pa day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay ading ko. Numabalin, diyak kayatan alagipan pay. Si Kakit Dimot, ang angawan kalaang mo't manang. Ngam congrats, ha?
Siyak, ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman nak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na sarakam mo tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailaan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanen ti rumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim. Saan pa'y anala daw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanen ti rumbang nga urnosan tapay. Naragsaka kun itibiyang ko ita. Kat no anyaman tinaglabas ta. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatib ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiak mo. Kantapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramit ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputan na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, Parinteng! at damanan ni tata ba daw? Ay, inkadamagan noon niya tikayat na. Imay man idikal manay. Adamanan masapul na na. Inkadamagan. Unang kail. Aw, apay, tata ba daw? Nangkal mo ngay. Dararamidan na. Ipadpadamag na nuan niya kanong timasapul mau. Ay na, amo na lang nga damasapol ko ah. Naglaingan na talaga na ita kumpare. Mabaling nga ta dumawat iti pumada na. Inakdamagan ano at da pumata na. Mabalin aya, maawanan nangkal mo iti pumada. Ala, ingkat! Enteng, makadlawa kun Inaldaw samatan nga umay dumawat iti kumkumpormi day di akumparem. Ay, bayam latta ka din. Mayat no sagpaminsan laeng. Ang inaldaw matan ay saanan anasaya ti kasta. Aray! Di pumada ngay. Oh, agasem day ta. Kaslaad da impadulin na ken ka. Ay, umayan pare. Mabiit laang. Ay, nayunan mo na paray. Ay unay mo't day tan. Aglablabos matan. Ay, sige na yun na. Tapno, agpadatan ton pugi. Narasan mo na paray, taray, mapana kong makikasal. Ay, abusadon day ta kumparem, Enteng. Talaga nga awan babain na. Makitam day to igam ko maray. Pumada day to'y, adinawat ko kini parinteng. Adamot lako ket apumada. Apay, gumatangag pailaang. Idinto ta damit madaw-dawat. Manulaang mo ti presyo day tangay. Adda na dawat kun maray. Sige, panawan kan. Tamapan ko usaran day to'y pumada, adinawat ka. Naa, kasla ipasikat na pa'y anadawat na lang di pumada. Ay no siyak, mabainak lang nga panagdaw-dawat iti kumpare. Aw, adda na dawat mo a pumada ba daw? Kita ngamin day to'y buko ah. Nakapumada kamot nga agpaisaw.
Nakabisngay ka pa yun di tateng. Ay, kahit tuwid mo ta. Kahit bagay ko matlaing. Kaslasaan mo. Ay, saan ka man nga agsawi ti kasta to yan? Tinulad mo ngamin ti pa nagbisbis ngay ni Kapitan. Kit dinawat ko gayam king kuha na dahito yung pumada. Mala, inakaw. Nak makikasal. Apay, di nakurayan. Nagbuntog ka nga grubrubwat. Sumanao ka pa'y. Maiyangin to pa dahito. Bisngay ko gapo iti pa nagsasaom. Mala, inakaw. Limabas mo't itay dito tersinak ni Kabadong, Maray. Napanan ijay kasaran. Di nakman la inuray. Nagkuyog kayo kumangag paisaw. Birbiro kak ngamin jay paris ti sandal kaw. Jak mabirukan. Itapay ama panak ijay kasaran ajak mabirukan. Ay katag chinilas kan ah. Kababain mo't sapay agsala ak ijay salunan. Kat, di mo mo't gaya masarakan ako na. Anya nga rod ngay. Isu nga road nga umayak bumulod iti sandal mo, Maray. Umay ka bumulawd. Di mo kunaan adi nakpabuludan. Kakaiso na laang dayjay nga usar ka sandal. Bulodam ki den. Ipabulod mo ki din. Italaang mo't abumulodak. Di nakadin imimutan, Maray. Alaman lang. Mabit lang tain nakalaan. Amukot nga agkaskasakat Adda ka gayam dito kasaran ko araw. Imbaw naklang ni Uncle nga umay mangisupot iti iga daw. Madamdamakan nga agisupo. Kat no nakasaganan da ito'y dakilasupot ka. Umay kakit day tagsalata. Partneran na. Ay, mabay na kagsala. Sapay sanak pa yung nagbigaws. Umayak la talaga mangisupot iti iga daw. Umay kakit day. Ay, di nakiguyod, ana na to yan. Kaano nga taaya nga isubli ni Marito yang di binulod na sandal kaw? Pinabulodam iti sandal, Maray? Taawan ka nung nga rod pagsandal na amapan ije kasaran. Ay, sapay la kumaa, ta isubli na. Ay saan amabalin at di na isublay? Anya nga iti pagsandal ko amapan agduty ije barangay hall. Makalawas jay kasar ako na naanapanan na. Hanggang di na pa insubli jay sandal mo. Wan nga raw da, jakton pabuludan inton mabinsan. Warag, adan ni Uncle Mau. Napahanan na iti barangay haul. Ay, sayang jak naabutan na. Apay aya. Umay ko kumabuludan dyan, ragadi na kahit. Ay, jak mat amaw no sa dino ti pangiduldulinan na iti ragadi na. Diyan ngay martilyo na. Amam, no sa dino tayo na. Jak mat lang amaw. Mala, agsubliak tulad tangaruday, no agawid ng Uncle Mau. Wangin tataba daw. Ay, Warag, mabalin ti bumulod king ka. Ha? Anya ngay mat ti may pabulod ko kan ka. Yung tricycle mo buludag man. Ha? Kat no pagpaspasada. Ipaidam mo manan. Siyak pa'y mo't ti paidamam mait. Ha? Ay, ano mo aya? Adalang mapankwalain dita. Basta isublimot lang dagos Ay, katwa na. San ka kada diskumpyado kanyak? Ayan na nga, ditulbog na. Di nakitaan iti pababakan pa nga to, Kapitan. Tamok nga awan sandal ko ita. Kapag nga di ka nagsandal nga. Binulod nga min ni Marito yang di sandal ko, kadi na mo tanin sublay. Agpadpada ka ni Pari Badong. E nalayang da bumulod. Ngam di da mo ti agisubli. Bimulod damot kan ka, Kapitan. Unmit. Ijak lag tagtagari kahit. No ada bulodan da. Itid ko. Tapno awan makunada. Ay, amok itan, Kapitan. Jakon pabuludan ni Marito yang. Kasla ita, siyak itan tinakasinilas. Kanya ti kayat mo asawan, Kwarog. Impabulod mo kan ni Pari Badong jay tricycle mo. Hawanan tay. Kat aging ga ita sumip ngetayin. Saan na pa'y mo't lang ngayon sublay? Apay, teko nam, isubli na pa'y dayjay. Ay, sana mabalin asan na ngayon sublay. Nangag mo dayjay, Kwarog. Kaslamat na idong par. Ay, dakas ti agparparik na kanya kantay.
Apay, ayan jay tricycle ni Kwarog, abinulod mo. Ay, naidong par ka, hindi po unti kaya. Anya, ay sus, di ka man lanagan anad. Kit naidong par ko nga raw. Kahit ayan na nga eh. Ay, katimbatik ni Jay na. Makaamuntulangin ni Kwarog, amapan mangala. Ay unay kan ba daong indong parmulang arudan, binaybay ang pailaang ichay. Nalakamo ga mamakupi ni tricycle ni Kwarog. Daan nga minay. Kita manangkay. Kita tinarabit ni Tata Badong iti tricycle ka. Ay, unay mo dahi siya kumpare kon. Ay, naskan nga agbayad ni Tata Badaw. Awon ah. Nekat pa iti dua pilid na aw. Ay, binaybayan na lang dito, nakaidong paran na. Pulos ton asa na makabulot kanyak ni Tata Badaw. Jak to pa'y pabuludan na. Ure agpakpakasi kanyak. Saan kunto na pabuludan na pulaw. Kapilitan na napanak gimatang iti sandal ko, Maray. Tadya binulod ni Marituya nga sandal ko, di namot insublay aging ga ita. Ay, unayan dayjay ako marita. Ay, di la mabain. Wen nga rod talaga nga awan babain na. Naglaing abumulod, ngam di namot ammo ti agisublay. Isu nga uray si Kamaray. Numapan agbulod kan ka, amumon ti aramidam. Ay, wen ay, jak tumat pabuludan. Polos! Tuyang, nakarubot kan. Aguray ka mo ta, jak pa'y nakalipistay. Apay, aglipstick ka pa ilang, Mike. Kahit kasaran mo di papananda. Isunto mo lang ang malanitan day tabibig mo. Tap numayat mo't atilangak ng agninang. Aguray ka man. Saan samutin nga umanay kanyak da ito bistidak. Day take nga min iti kinaisem mo, iti kasaran. Limukmagkan iti kastaunay. Ay agtal na ka man. Awanan di bado nga umanay king ka. Ay mapanak bumulaw. Pagbulodam ngay. Dahita sandal binulod mo kini Marikwanang aging gaita di mo pa insublay. Ay kat usarag pa'y nga road. Di ka lamabay nga bulod at di mo mo't isublay. Nagsao dyan na laing nga agisuble iti binulod na. Apay, naipatarimaan mo jay indong parmo at tricycle ni Kwaraw. Nabayag daytan. Di na kanto pa'y panpansinan ni Kwaraw. Gapo iti inaramid mo. Maripadang, umayak man bumulod iti bestidam. Wan. Adda bistidak mabalin ko nga ipabulod kan ka, Maray. Adda maray? Ay, umanay pa'y kan ka, Ay na nagsaya atin no kasta. Bulud nga ruden amaray, taagni na nga ngaming ka. Adda pa'y sabong-sabungan no kayat mo. Ay wun maray, detay sabong-sabungan ti kayat ka. Angem, jak ipabulod kan ka. Unay kamutin maray. Kay bagbagam laeng nga adda. Adda, angam jak kayat nga ipabulod kan ka. Taamok adi mo ammo ti agisublay. Isublik mo la dagos. Ay, jak mamate, Maray. Kita man dya inaramid mo, ije sandal ni Marikwanang. Nananay. Isunsapay day tasuot mo. Isublik to, Maray. Ay, kasta ti pabuludan. Ay, pagumaan na pa'y nga umuna, sana isublay. Ay, saanen Marituyang, saan kan akayat apabuludan? Maray, apay nga, adi na mutin pampansinan ni Kwaraw. Damagang pala. Nasakit tinakam na kan ka, gapo iti naramid mo iti tricycle na. Ay, natarimaan na nga tan. Siya to pa iti nang ipatarimaan. Ay, kung nasayat, ano kasta paray? Natarimaan mo gaya main. Paray, mabalin na bumulat. Ay nagpuskol mo tentarupam ta, bumulod ka. Italang mo ta. Manon dagiti binulbulod mo agamit ka, adi mo insubsublay. Ay, wala niya. Ay, sana bali paray. Tay sublik to amin ida. Mamaminsan taon, paray. Ay, saanin? Kanya saanan? Saan kan akayat apabuludan? Ay, unay kamutin, paray. Apay ngay. Saan mo adamagin? Agiyaman ka kidita, kasarita ka pa'y aging gaita. Iyay. Kunam siguro, saan ang nasakit tinakam ko kan ka?
Kaslasan ta mga kumpare, may. Ay talaga asanan. Tadi mo amot yagi sublay. Nugurguraan na kan ni kwaraw. May sak mo na, amang gurakan ka. Aw, Anya tikat mo sa pare. di ka panpansinin mo tin. Dahito yun, ti maudi apan nakisaritakan ka. Anya? Awanan ti, kasaruno na. Ayun na malalayan namin ang dagiti. Binulod ko king ka, pare. Tay subli kami na. Inkan, alam ta adu dagi jay. Adu ay, may. Na, kita man tadi mo pa'y malagip ti kinaadudan. Wadain. Sublik amin itan, pare. Tapno, di nakgurgurain. Ay natatabadong ken na natoyang. Nasken ngamin nga isubliyo ad agos ti binulod nyo. Tapno awan ti rumswa aparikor. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adan samot ilamlamangam ka ba dong? Ay, awan. Adaya, may. Nay, agore ka, papanangay. Ijay likod. No may nagdamagan ni Kumari Matuyang. Ibaga, masaan na ka nakita. Ay, kunakon kat nga ilamlamangam ni kumaray kay. Anay, isumot at talagang dayta sumungad. Mapanan italikodin, Maray. Marikwanang, nakita ni Badungkaw. Ay, saan, maray? Saan mo nakita? Na, kasla maangot ko kat tipayod na dito'y tirsinam. Anya apay o jay maangot mo. Payod ti bulog ano ang maray. Ah, iyay, aya. Ikat asidaglaang mat itilog na kan tinuang dito tersinak. No kasta, saan mo nakita ni Badungkaw? Kunakmat kan ka adyak nakita. Maray, nakitam ni Badungkaw. Ay saan, Maray? Ay, napanan na ngatan. Nagapuak dita tersena ni Marikwanang. Awan kanumo dita. Apay abirbiro kam, aya. Ay, kat ibaon ko kumaamapan ijay bangkag Maray. Ay, iso nga inlumangan na kan, tamo na nga ibaon mo. Ni Kapitan ngay Maray. Nay, adala ang mat itay anak katugaw dito arubayan, may. Ang awan matan. Napananangatan. Kasanungay, pare. Tuloy ajay plano ta. Kakaiso na nailamanga ako nito yung gaw. Nalibasak mat ni Banang. Saan na tamad siguro na makita dito likod ti waiting shed, pare? Una agsyat ta. Irwar kon ti ginatang kong arak. Nakabulsaya, pare. Una. Duwaday ta. At tu'y mo't tayo dinagas ko ang ginatang ko apulutan ta, pare. Agsyat ta nga rin. Kasanungay jay session da inteng inton bigat. Kat nabartak mat. Nga danday. Ay, Dayjay aw, inhilad nan. Sigurado amalam taon no bigat nga agrieng. kita manday ta. Gapo iti arak. Nalipatan ng tinaskan launay nga aramiden niyo. Nga danday. Isumot lagaya makalat ang nagpukaw itay ija arubayan. Tanapan gayam nakiinom. Inayaban sa ngamin ni Tata ba daw? Ay, nasaysaya at asaandan nga agkit kita. Tapno saan ang mabartag. Nay, di mo makuna day tantay. Imposible adidag kita. Mala, bayan nyo pa ilang niya ang kalamaturaw.
Ay, nagrigat ko nga inyawid ni Badong ko, Maray. Nakitak nga rod idilimabas kayo dito Tersinak. Kano namin ado kami anay dugmam. Nangalakala ko man iti talay taing guyod mo latan ni Badong Mau. Dayta ka nga rod, Maray, tawan mo't ekstra at talimay. Inton maminsan, bantayam to ni Badong Mau tapno saan nakaamalibasan. Pudnot ako na, Maray. Nagado ama trabaho ije bangkag me. Dayta kidan makin-inom tar aramidin na. Katisaw, kat anya ngay ti araramiden ni Badong mo ita. Nakaturog ah. Agriing tulaangan inton mangan. Maribanang, ni Kapitan ngay, nakasagana ka din. Nakaturog pa'y laang, Maray. Nakaturog pa'y lang. Umay ko kumadagasan tasisyon mi ita. Ay, di mula ko man ibagbaga na ito iti sa bali Anya dayta? Naginom da ngamin kan ni kumpari na abadong iti kalman. Ano kasta? Nagkuyog da kan ni kabadong. Ay, wen, Maray. Ay, agpadpada kayon kan ni Marituyag iti problema. Ay, wen nga rod. Basta ngamin agkita dagita nga agkumpare. Sigurado nga aginumda. Aglibas met ngamin ni Inteng. Malaksid iti panangan. Isupay day tatimay sa apaglaingan na. Ti aglibas. Badong, Mang mga anak, ibagak lang. Ano malpas ka, mga... amaw, kamukon. Di mo ibagapay. Anya ti amaw. Ngayon ton malpasa ka mangan, mapanak iji bangkag. Nasaya at amaw. Siyak pa'y may tikunan. Saan ka manin apumanaw, ah? Way, sana talaga. Ang mga nagkita kayo manin kini kumparim nga intay. Ay, saan? Di ako naramidin da ita. Talaga saanan. Awisin na kalaang nga ginong kayaw. Talaga saan ay. Sana nasayat, impluensya na da ita parinteng. Iso sana nasayat, akadkadwa. Mabalin ko, ngay tuloy ti pandangan ka, tuya. Imay nakadinagas itay dito'y balay ni Kumari Kuanang. Apay ka daw. Damagang pa'y laang kat no session nyo ita nga aldaw. Anya aya ita. Miyerkules ita. Aldaw ti session nyo. Lunes. Si Kaki di mo Na. nalipatan mong tal daw. Agkabaw kan. Anya alunes. Miyerkules ita anya. Ay lunes ko na. Martes idikalman. Naginom kayo kan ni kumparim abadong. Ay wun. Malagip ko dita. Dayta ti pagalistuam. Ti aginom. Ay, kasanon ti session nyo. Ay puspon pa lang. Naulaw ti kapitan. Nakasagana kan ba daw ang amapan ijay bangkag? Itay pa'y Tay balon mau, insaganam ka day. Ay, nada dito'y bagkaw. Minkan, tapno nasapa ka nga agaway. Mapanakaon. Genuang dagasam dita na kaiwaywayan na. Way, namuktar aramidag. Saan ako nasurwan? Maray, nakitam ka din ni Integ. Saan, Maray? Adalang ijay balay mi itay. Pagamuan, nagpukaw mutan. Agpada kayon kan ni Marituyang agberbero kiti asawa na. Ay, suspitsak nga rod ang nagkita damanin nga agkumpare. Ay sigurado dayta Pangbiro kak ngay itakan ni Intay. Naragsakan sa ita, Maray. Wen amaray, amom no apay. Apay, Naibaon ko maulaangan ni Badong ko ijay bangkag may. nasaya at man no kasta. Madama siguro itan nga agar aradaw. Ay kat ang mga nunalpas na payan, tanay aldawan. Nalaka magayam ama ibaon ni Badong ko maray. Ay, Maray. Nuang matdahijay agam umak. Ay, denggak man pa'y maminsan teumak na. Ha? Mabigbig mo? Wen maray. Isumaday ta ginwang may. Adamat ijital-talon jinuang. Agar Arab iti ruot. Isuday ta ginwang mi maray.
Hapay nga nga dita kat intugot ni Badungkaw. Imbati na siguraw. Ay, maray, nakita malimabas dito'y tersinam ni Badungkaw. Ang nagpabangkag ay saan maray? Jak nakitkita. Ay, nukasta! Saan anapan iji bangkag yun ni Badung Mau? Sa dino nga'y manang tinapanan na. Kano may binirok ni Maribanang ni Kapitan. Ang mga nagkita damanan kan ni Kapitan. Nukasta, naginumdamanan. Na may sakmanan nito yang kupare. Kunana, mapanak iya bangkag may. Ya mo, napan. Basta tinasimpot nga asawa. Ibaon nakiden. Di iso, ti mapan, no kaya na. Ay si kapay ti agpaibaon. Saanan pare. Nalpasan, dagiti aldaw ang nalakanak ang may babaon nito yang kaw. Ay nagbalbaliw kan. Ide pare, no maminsan naklangay baw nito yang kaw. Mapana ko na dagaws. Ay natulnog ka nga ron ah. Ide dayta. Ang sanitan. Ganon namin nananukon ng liblibasan pare. Ura sakmat. Kastak. Wayne, kunak pa'y mata. Hanggang sa bali magayam ti papanak. Ay set lata pare. Ta naragragsak. Ay, mabanugak amapan mangbirok kin ni Badung Kumaray. Oray siyak mare. Agsakitan dagito'y sakak amag magna amang birbirok kan ni Inteng. Iso nga agtugaw talaengen. Ay, nasaysaya at pa'y mare. Agpanunot takit day, no kasano ang madisiplinaan taida. Wen mare. Rinugyakon ti agpanunot. Rinugyamon maray. Ay wen mare. Ay, kasano nga tayo ang madisiplina ak ni Badong Kaw. No siyak. Dandani akon makapanunot, mare. Imbag ka man, maray. Ay, tulungan naktuman mo't ngagpanunot, maray. Wen mare. Lepasak pa'y dahito pampanunutag. Agulimak kapay laeng dita. Tapno makapagkonsentrata. Nasaya at agawid kan, Kabadong. Ay, medyo nabarte ka kon kay. Medyo pa'y laang dayta, kadandanisan kan ang makapagna. Ay, kayak pa'y mait, mare. Inayadam at imagna, ta ang mga numay padugmam ka. Ay, mare. Adaman lang damakik. Anya dayta. Diretso ka di dahito yadalan, tapno makadano na kanya balay may iwan now. Ay, nabartek ka na talaga. Damagag tapno sa anak ama pukaw. Aglik ko ka dita. Ay, aglik ka. Ay, winggayam. Alwadam ta ang mga numat nagkadita kalubnakan. Ne, nuang minsa mo yagam umak. Wan, tamabisain. Binaybay ang mutladtan. Di mo pa'y nalagip nga inwayway. Ay, dilagbain ni uncle mo. Intultulod pa'y dagiti kakadwam atanod diti balay. Unantay, binilin ko dagiti kakadwak atanaw. Dinto pa'y makatakder idi intulod dagiti kakadwam atanod. Ay, masurunak at talaga. Bayan niyaw, bagak ni Uncle. Delikado ti aramidon na, kan kababain. Kuna na itay ang nagtaksi ka no. Imbes nga intulod dagiti tanod a kakadwam. O daya mo taksi dito yung kabildatan. Day tangarod ket. Agtagtagawataw ti panunot na. Ay, madi a talaga kwarog. Day tala agin inom ti aramiden na. Ilibasak manin ni tuyang ka. Nakatugaw mo dita rubayan may. Ay, inayadag ti magna. Tapnusan na makadlaw. Nay, nakita nak may. Ang sanmit ngagsasaw. Hey, mayat man. Kasto'y kumakanayag. Nakitak ni Badung Mau, nagpabagatan. Amog, maray. Isumot gayam asaan mo na dinamag kanyak.
Nagkuyog damanon kin ni Kapitan. Wen, Maray. At damod gayang pagsabsabatan da dita. Mapanmanan aginom da gijay. Kat saan kan samat nga gungungutan, Maray. Saanin maray, tanda na panunot mi kin ni Mare Banang. Sigurado asaan da kami amalibasan. Ay, mas dawak ta uray nakita nak ni Banang arimwar. Saan mo tin na nagtagtagari itay? Kasta may nituyang ko pare. Ay, saan ka mas daaw? Mas dawak pare. Ang baya mo na. Tinapatay, nagkita tamanain. Tuloy ang ligaya pare. Isumat! Anya tuloy ang ligaya sa sawang badaw. Tuyang! Pingada ka dito. Imbaglakit saan ka imay ni Banang? Nagkunakan ka. Uray si ka. Ada ka mat dito? Tumakder ka dita badaw. Tagawitan. Ay, di naman ibabaunan na to yan. Ay, kaya ti may babaon. Tumakder ka ditan no di mo kaya't nga ibaot-baot ko kan ka da ito na puskol at sinilas ka. Ay, nalayat nga agpaiso kanya kaon. Asus. Nasakit da ito ibadaw. Ay, paray, anya ti makunam ngay. Anya kumatmakunak layatan na ni Banang iti balo. Awad! Awadan ti ado asao! Ha? Ay, sikati kapitan paray. Ung tamida. Sana mabalinda ito nga naramidan da kadata. Ung takto pa'y nintay. Awad ko na! Sumat. Agawit naman. Magnakan badaw. Ay, unay. Ay, ibaba mo na tayo ilaylayat mo sinilas. Talaga nga ibaot ko kan ka da ito. No saan ka pa'y lamag na. Saan mo nga umay birukan dito tersinak ni Badong mo, Maray? Takaluklukat ko pa ilaang dito tersinak. Idi nakita ka limabas nga ukoden na ginuang na. No kasta, napan nga raw di bangkag may. Imbaon mo samot. Ay, kabuteng na kun maray. Saan gayam amaisina kanyak di armas ko para kan kuana? Nadama ko nga rod, adye kanugayam chinilas mo ti kabuteng na. Ay, wun maray. Ibaot ko lang kan kuana da ije maminsan na. Kitag ko repaspasan iti sakit na. Aya, isumat lagayam akabuteng nakan. Sikaman mo ti adda armas na at chinilas. Ay, tatabadong. Saan mo nga urayan pa iti armas ni Nana Toyang? Agbalbaliw kan. Kat si kamat kapitan, liklikam ti arak, tapakaibabainan, kan pakaisagmakam dayta. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.